Irong asing kita kawasian karaya. Sama-sama kita palay cirong. Sama-sama alhamdulillah. Iwatan aku sini dia ni tanong langsung langsung lalang din. Ano langsung at lampu tambad na joke yan. Ano dari? Ya tahu, itulah namanya menatangkan. Lalang di mana lalang. Asal santai begini bagian santai lagi. Teng malak kiri pacarama, ngapa kan bilang kamu toto? Mai magin ring ni kodero juga cini pacarama, mai di pun nanti aja cini. Iya dibilang kiri mamin tuh merisasa. Kenapa menjadi penelit tuh namanya karti kamaju ni? Alelelelele. Puna pacarama di semua mau apa kade raya sanjin nabihil. Aja kang biasa kate pacarama yang kudu dipaang karena puna ritis ko na pacarama lompi pahalana. Penelit tuh lompi pahana. Jari jahil jalla ka pahalompo. Jamaah lanjut. Lantai nabi jamaah di palejel la ta'ala tuntung allo tuntung bangi. Sanggin naman tongin jo karay nga tak muri-muri marikat. Anne rilinona gini karay nga mantang. Anne rini popot ya ipat desa patat ya ipat cama patat ya ipat bupati patat itu iparabo Popoloy. Popoloy kan? Iya. Oh. Naman raki pa na po. Akala ni sikat ko ng popot jenis kisah kelemami may ilambu si saripata. Lain popoloy. Kanya na yan salah wajar dikataan jo kaya na to naging manta. Palang-palang to alale. Sa'rin ka na ka. Jamaah. Go. Ya. Jadi tiain ikat tepatan rin ni popolo. Ya, kamay. Karengan la ta'ala pak. Betul. Ako na niya mga kung kaniya pata popoloy nga paano nulay papari. Patatampa. Ano niya memang manubat ko. Kanto lagi may tampat nung asin ano ba tung asin yung may mga kung kanina nagkalib ang balin kaya nga paano nulay papari yung balo. Ano niya memang niya tubat tunay nalin na pato nasari batas ng panaparitan surat ng panabalukan. Bukti na mati nung yung may kapangapalo at tinadya na hirang ikataya pa ha. Iya kan? Yo. Landre na ninyo jamaah ipagkaingat ki supaya barak sa kinilinunan Allah Ta'ala di pambantang ipalit-palit siya patan nali lino kamana penti ka mahibatan nilino po natin patan nalinong kamasaya kitenan to natin ni talula ito nagasin na tausan na to ba't yan ang kapadoin dati na to yung nalip bala usususan yan itong itaw santo di sa benar na ikinig kasi asi yung katalimak to nilang dulu susan tergantung yung pangamasan na patan nali lino kabalak na lagi tao ni Mange sa krite mo kung tinigi balak ng kanang poring nga patano balak ro dyan dyan kung natakmuri dyan patano balak nito anak ko betul? Betul kamana balatin ka nung Mange kung natakbanguso patano balak ito lang tuwaan kung ikaw to naman yung balauri nakasintong niya tuwan na tuwan ng ngilat-ngilat kurang siri kaya pa ni parsilat kay naambot ni Pagtone apatatan niya to na apatan apa jadi ini mga delino sebenarnya di boleh rumpang naman saan napatan na lino jadi teka ngerong piktiri apa lagu gapan ni lino siapa lagu balak ia menjurong kita masih nggak rong kare karena jangan sampai jamaah aku lagi balak ini nih keroki amin katanya lagi nak kulit nikmati jangan tuh tahu aku lagi malaki tapi kita nak kulit nikmati pak kira nga contoh na aku lagi malioto hingga pun na naik rioto tangannya lagi sadri betul? Iya betul. Asal dong ko auto talang ni dari tena ya nak kulen ni kana dulu baji na tau talaga apa na baji na sang ni malio to ka to ni remo yo ya na si balik na niya tau tena ya nak kulen malio to ya ni mungkin karena tu palat to ngri karay pangawasi ya tena jauh to ni ka panani alura ni nagalupay na ako Amat tayo. Tim Romera to lari ini jadi joni maka sebenarnya pangamasaya jin gasing tela jadi malaki mingka pun Allah Ta'ala kiro kan sibut tuh kisintoni anu iya menjadi paganas singai nak kuliton dikasih jadi makanya ni pun nino jalan kiro kibaji karai mau kira jadi mantu ditunggu ulun tak usaha bapak jadi bukai karai anu talate ni talasatan sus ini kan jamaah oh jamaah
Makanya pulangi po sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu din to jengin jo ko palici teri karai. Kamanan tu tahu ni palici pun tu din to. Jingkit ran to ni lang ngira inyo to ni palici aku. Dia kena tong tu tahu palici mak di tol. Apalagi ton jing kanu tanaba. Kanu sini ki rosok nampak salu kanan-kanan Cuma na. Wah. Kata itu palici. Iya kan? Jadi makanya pernah pelece atau dikarai nak dibagi kinaung ni kanang alhamdulillah karai. Seperti itu kan. Mudah-mudahan terus segini di langit tujuh lonjok na pelecita. Na ya sahabat batu dari karai kana tak murid la taala dekat tenase. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Selanjutnya nakana to atar riolo ribut to dang dengan riolo but Mangkasar. Baru pintunya Mangkasar Tagala Rampang Pindrang apa baru riolo to dan di Sulawesi to dang dari saya Yusuf riolo pun di kota nang batu dia kau mereka kampung Yusuf negara batu to dang termasuk ini popolo ini buta to dang riolo jadi tutut atan riolo di zaman na to dang apa sang ina kana tiyo ko pasisa laki buaya tak boleh sisa lah na niusul kira ngaru tak boleh sisa lah ya latana sagan nabiya Nisikku gilalang sahada ashadu an la ilaha illallah pasti disambungi wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Dari mana baji sahada nuri karai ngakatap pugi sahada nuri nabi ya pandra. Dari kamaton ini mana baji papalece nuri karai nga pernah takaluk ko pasak dari nabi ya dengan tuna cukup pangain Allah taala rek. Makanya wajah tong ini bangia apa sak biasa salawat barisalam mangri kita. Mudah-mudahan ya sahabat napilat lompo barakah pengamasian Allah Ta'ala dekat tengasin. Sama-sama lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ipat to jintong ini salawat tah jamaah. Menakan ini gariolo palat to ginaon na anyu punan wa luginjo lepak nu kana salawat. Solana nama tasanjari batun jo salawat dari nabi ya. Insyaallah tabaji ka salawat nanti insyaallah kicini gitu kita lasaknya musti lomo-lomo tong dong ko baji dari ya. Insyaallah tabaji ka salawat yakin dan percaya pada nek jama-jama ki jamanan pagi bismillah ki salawat pasti barakah gitu. Saya pastikan berkah karena kisah bugirong karenga saregi dalit kisah butong bayuanan jo karenga saregi dalit nang pagi jaman jo kok boya-boyan dalit. Bismillah salawat. Makanya tuh ini teriolo kena jana hebat pak boya-boyan na minta barakah na lom. Karena Allah pun dipikir susah na boyan na doy tapi Allah satoy. Akbalan jaton, akmana ton, nyak ngasil ton yang itu mana, wasilik tahu susah. Betul? Karena Allah dipikirkan dia lagi dah susah. Sempat kita cerita ini negara lain pakai kata kedon Allah ngadar di santai pada 10 unti. Tapi pengamasian Allah Taala dan 10 unti jinatai pa basantai panakan rengat tala santoy. Nyak ngasil ton yang untuk jari nasa hindi panjar yang disantai. Kaya nakanda nenek nula sup pengamak nula sup toma. Bakit saya wasilik di santai? Iya tuh. Ayah ninyo na puna dipikir susana rano talla sakana majid tonya may najapay tonya talla sana. Apa yang sabaki karena mungkin pengamasian Allah Taala kudu dari tutuata kakis semin tutuai riol mana apa janya doangan nanya. Jadi tenan nali patapun ini teriolo doangan nanya doangan ro. Mana lah ngapa jan doangan ro. Beda kat tenelo, alay kami penyama-nyamang di jaman natin na pergi doangan. Iya toh, akhirnya katanya jama-jamanta ditanjak na pori wasilik na dijahin kebarakan na datulog. Toh, jamaah. Contoh walengki contoh supaya tahu mereka kalatan. Ninit dari Allah pun naniya lana pakati no. Toh, naniya lana palu. Tenan to na langsung ang lusu-lusu iya nang sagyan nati te anu lagi pangadakkan nang pala yudoangan apa bisa lalangi do bira sa iya
Lampe langit rubira sa. Ni mo pangadaktan, dalek po. Dalek po na pada butu-butu na Allah na pungkut. Kasi tao mo mising ka nag-iring Allah na pungkut ka na punalak yung sakoy ka sa dulo. To, nagutugutin tunay. Napatabasaran supaya tira sa nampak bismillah salaw ng pangiro tira sa. Jadi pun nalik bagi napalun niya biro sa alik bagi nake kati rasap ni mantom nyawanya pun nalik panikahan. Tira sa. Makanya rolo pun dawa-dawanan ini di kan gasin tak tuju. Jadi rolo kan ria panggasin ni mantom. Karena pun nalik bagi di kan dawa-dawanan ini rolo gasin mantom tiap kares. Kuna papisang gasin misa, kuna pajama barak gasin pajeko, gasin mingsu. Beda kamakaman. Kamakaman na kan punang ngero pero sa salas kita kalang tuwi ibig ni. Ang talangal ito gaya may bagi bahay. Kalang tuwi unsa ni. Kaya nak saling wat. Iya kalang tuwi jam may ngalibera sa. Jadi pun nale bakit palu nalikan rete na kigas singa tuju. Gas singa tinro. Aku lagi buti, kamu na togas tinggal 7 pangandre, lebanan tong andre dodo. Aboyan na patlungan. Kamu mantau, kat teryono pun na dodo dia 7 ni pangandre, ile mak yang andre pila gas tinggal 7. Kamu na pun tahu 7 ni pangandre, ile mi mari 7. Kelebanan tong andre boyan na balapan. Apala na patlungan, na tilok ko cek de elele. Cek de na pamangaribi ko na muri. Ano talani jama mo jama-jamang. Kamu maminya pun nanyo maraka nanyo ni kan ria lainnya dari panerasi gili nggak dari pandodol coba nah, kamu tahu biasa nih bahasa lah kita ganak kan aja bera kan juga singkat cipura yang kita mata kacipura nggak pernah kajayaan kan nang babaru lanikan itu tuh pamai apa kalau mau bari tapi sini itu deh kalau nenek tak pernah bisa bera saat dia nih salah salah masa dia nih Beretero nang ani, ikaw bisa babir sa mangga niya mo. Mangga. Lele. Pata ni palubari ko sa bari tangan lelo. Ubo na ra. Bah. Kanang nga, naman naging magi pangadakkan, tinataw mo mati doang. Jadi, naman itong bita pangadakkan. So, ba? Makanya kasitong, kung doon kat yung pangubari, pasakilay ka na din, hindi ka na janan. Sipa, naligat. Pero may kasingkat doon ka, hindi ka barakat na nito, kanya terpuna ni palo, ni pagati. Makanya mi, pakabiyasin mo, tirayo ko na niya, kijama, bismillah ki, as-salawat ki. Di? Jamaah? Oh jamaah. Ulap-ilap jay batun. Atau salong ini yang kenapa pimai? Mobil lah kapang kampung na kuno. Mobil lah tuh din juga. Puna parit-parit jamaah ini puna parit-parit. Mobil lah juga katawa. Jamaah. Lanjut. Jadi amalkan salawat. Menit segurun dulu salawat tonjin tu salawat tonjin apa biasa na bagi tonjin. Toh, anu canggih di sini talla sana anu canggih. Ingka mana pa canggih pun natin anak barakat para jum bagi pa. Tuh dinga. Anjo riolo ko don nilit tapon niya susana. Yati naman to nalipat tap papala. Ika masih kan. Toh, dia pun nali bagi doa ng pasti nagana barakat na latan na barakat na Nabi Muhammad. Ya mantuan rata tala. Jadi memang pun dipikir tala sana ketinggalan, tapi luar biasa pangamasan. Kan? Berawal kena balagar ni. Kena tunduk tu. Nampak pun itu gar. Kak dipikir kini dengan ngapa mirolo tahu pun agar dia kata nak terus kena balagar. Tapi pangamasan nan lata, kena tu nyedot terus kena tu balagar dia. Orang kena tu tahu tu mati pun tak jalan. Iya kan? Dari ngapa menyetara lo punagar ring ustaz apa pala to? Kemay pa pala ka tira dokter, majur nini, nang ngapa nini kami gigigin. Nagana to mo nini, na bismillah mo na nusalawa. Lumay ngat tili likot tangan-tangan. Tap. Nampan walo no panam ri ay gigin na yuso bulo ka. Kunatilan to na mari pa hitak kalalento.
Ya, enggak tangan-tangan di pangamasan negara. Jadi yang ngasih minjem aku kana, ya naman to muntun dito baraka sebenarnya agamanya pernah pak matu-matu. Jadi bismillah ya salam, aku nanggap kore berat nih ibu. Dia di polis sambutan lagi nam kan susah ibu ya. Solana na tinatono lomo cocor alam pernah tinising kana. Ni baru sutol wajib kayak cingan tiyacing. Iya cingan di baru sing wajib nampak bismillah tau salawat pun dalam moli nondo ni sabu garin niya kinampi kulim moli tau amain nampak di patah basarat to ngesap pilau ni nasamsang anu isato garin to kasi rol bulik na nene garin tapu ikat yang gak padoy lalu sini mani boli sambutar jadi sinaka lamba sambutar ton di kana kamu kati nanggap padoy kamu jangan kanan mana pala ko sing adek ko yang balande nanti na nakasih ikan apa karena ngapai batu sambutar ni boli sambutar lampu sambutar ton iya aku nagama ni pakutak nangang mulai di asambayan sanggit tantama di WC yang mustinya pangadakkan segando doa. Jadi nama lagi di WC yang nanya doa nganas sekarang pengadakan WC gini pak jaman. Nanti lagi pun nanti lalu pengadakan tantama di WC hati-hati kasih tak belintak terlalu turun. Apa memang? Ya WC ini. Nanya pengadakan palapat lagi untuk laundry karai ngabat kursi tamburak misalkan si tambahin minal hubusi wal habais. Nampak pangadakan banting kiri harus dipakai ngasa lah nganalek cukup kasih ka tole bataknya nasi ada baik batian nasiran lacuk itu di pangadakan tahu lupa jagoan tama patah pasocor kita le kambang ken rak ko mari bawa tatama ka cikor tulus ka enak jadi tena tambah ke pangadakan pun agama ni pa nenek jadi yang ini na upakai ingat aneh toh agana anto agamanya nakulay kingurangi rin karay tulitaw kingurangi rin dia sebelum tak panggaukan saya ke jama-jama di saat barat ka yakin dan percaya anto may bakbay nga ngasing rumah ngasing nga naga nagupauan perahasiaan kaya ajin tuba retong gak gay pangkamasian ji kamana lantang bakla mo na bali sitaw talaga no mga sini ing kamana pe dong ko nupo nyak kanangay ko to nagamasian ko nangay ko kagasing kakapa lagi barang ko pagabalik-balik sih kadang-kadang tuh gaw bak kapal patao naga nagatin mo tautuan ng naga nagaw lang nenek no ka rapi pa di man napa nalipat beseran roto na tolol lipat beseran nagaw dampul untuk bakra natin yung pak beseran ikaw di beser burat nen nagatin no bong nung maliba racak-kocak yang rak nutang na tahu mo gak gaya gak tu tahu barak gak dengasin itu barak tapi itu barak gak gaya tahu pangamasiya dia mintu na punanya kali pasal kudu rupai bismillah toh mi tahu may salawat to nani ang minawan cahaya na karay na cahaya na papalisi nang panipasapo yun ang ipasapo di rupanta na langsung yung may pasapo rekaman yole bacaran na tanya po cungko oke naja di jamaah iya jadi teh membihitkan tu ni baru setong ni kalian bismillah salawat jadi pun nanya anu laman raja di kalian kita barang lu tong suluk karena bismillah atau salawat ni kana mga penyini dalo pun dalam tamu bang Jumat na sulay karena purus kalian anu na baru untuk kalian tentang bismillah salawat tambah din dekat kan mah teman tuh ni ngapa samanya bismillah salawat jadi amalkan ini amalkan insyaallah. Nah, ini apa pakai ingat di bawah nanti cipilannya nih, cipinak lagi nampak yang supaya matu-matu ini punanya di bawah mah ngerikatnya jamaah di jamaah jadi kopol kondikku tululu bismillah salawat purpur di ruban insyaallah kiniakan yang pangamasan karena pangamasan Nabi Muhammad yakin dan percaya tikir itu yang pesuroi ya punanya bantu aja jodoh Mengapa kena bicara doit pernah suruh tahu? Dia mencoba sinaun sama telur jadi kolol pun tak jalan papal. Tapi nak kabus itu beratnya pan ranggap padoit. Jangan. Apalagi bayu jika pasien memang pernah salat kena tonang yang gratis main.
O enak kiriolo, tinatunya lihat di pampalak ke patuan ko nakitin. Ya tahu niya na siya pa doy na naikulit hir ya tahu mo may alhamdulillah. Tinggal ko katututo niya na nagatinto nakapalak ka totoo. Iya to. Sinang kapalak ini parang ngaminton, may na salah sana nakapalak ito na no. Galit kirim kak jalan apa. Iya kan? Ano seperti ini kan pangamasi yang barak ka ibu tempat di barak. Di jamaah ini amal kami yang di puru-puru di rupan yang salah waktu sembilan salah jai naik tarungkan tahu jai naik amalkan insyaallah berkah jamaah nasi harina dendana ya dari dana dendana dana oh ini kilo kasih dananya dana tuh amin yo dendana siapa muruk kan kita tuh hah? Nganu mi boleh mamia lalu tuh amia hah? Niat siapa muruk oh ya lalu tuh mi kuna lagi mau 70 kau muruk tuan 60 70 ji nah 70 mau naik lah biar lalu tuh mi kau Mika pun nak bicara mati tahu aja mati ini jangan ditayang itu yang penting narapi dia ini dindanan ini kemungkinan karena si kapatusin sehingga janji na sagang karay nasi kamu menjual na pabat jalan kapten tumay lu talanya singa apa kalau sang kamatong kit dindanan atau tak kala na nilambong dindanan sampang katin sa ari gini romblangan tao ero jig romblangan tao ero ki ini tayong tu sa dalam tahun ini digutak ng kate aja kadinangan ero kasi digutak kalupa lang nga pa mantan romblangan tao lamantan koray mo kamay ko na siya po na romblangan tao ano tiyan na naman to maluang mo si kaya man to ano ka lang itong erulen jariyan yung ulit ng ilang-ila pala umur tuwa na palang ako katera to na kilasal lo tao rilino na pinapajit tanan na pinapajit pagkasiya kasi na mga 70 na yung umur karasano ka sa miyak gosok no ang tayong piso man dito kan yurukan kung patas sila matahan jadi ya minyak na po ng umur nakita mo yung contoh deh kung saan dulu bagi na yung nabiya to ni dulu karay nan 60 jan 2 tahun rombulan ng 22 lo umur nakita nyo tau baji to nakatan negasi tena pa nanis sehingga na apa bajit ka na yun maril pa yung karati ako mate laman to kung pakamala kaya ano mate di ngelele tinana jadi gapong ribanginnya dan yondan ko katulus ko intinya apa jamaah puna umur ni botera milik karay yang penting kat selamat talla sakti isadari talla sa india pak matumato nyo talla sakta anelino musti ni bogoy jamaah musti ni bogoy kokowang ki musti ni bogoy jai na mo na lang teritori na chinik mata mungkin siya ganja di mangi-mangi si kamang tenan isadari to ni sige nasa puna tinatawon tinay orang-orang yang mati ya lompo dulu lino no puna lompo yung tulino ritate pa mo mama anto tena mo to ni jampangi ang penting baji gilino ta mo halala mo haran tena ni pikir yang penting baji gilino karena memang lompo lino padahal puna ni pikir manante kamu kateta patamuan ni lino kanya ka musti si bokoy musti si halak puna tiay nyo ki boli ka naman bokoy ki katin bokoy atau tak kalas si bokoy saya kamu nyo jamaah oh jamaah jadi yakin yang jika nala mati pertanyaan berikut nasa dia ngasin jadi mati ayo men aku mai tidak jangan kusuru di mati ni bangnya kusuru jadi sadia apa men iya salah pun kana jadi ro ngasin mo mati salah iya kau kana na di sadia ngasin jadi mati sadia jadi alhamdulillah memang tumatappa kan tu tena jangan kulen apalak mati ya tena tu nak kulen malak mati pun tumatappa ingka sadia mati kapan ratong di punat talla sa kinapatin na nagisa diya mat kaya mamantong torong hindi malak na mati hindi nga punat talla sa sige to nang kuna niya tao malak duro mati salah sige ditena na mati na si tanga mati kana bengo malak san mati intinya mana tabo sa kampong papalaktan ko kana mati lalo ko na tayo kaya tinutulong mana tong sa lilino papalaktan ko kana tino mati kaya no mati jadi gaten ini tayan to mingan siapa ya dapat to jalan tu sebelum nabat tu do baju to bagaimana aku baju bagaimana ini di peringan jamaah
Oh jamaah, masih biasa jadi main pasar atau biasa jadi. Apa nyo kira pun lagi pasar? Utak na dito. Doy to? Ngapa niya na doy kira? Utak na giro. Supaya kipahan niya ka man kasi papasaran ta kipahan. Ang ngapa na doy kira may pasar? Karena erok ya bala. Kapan na jawaban na erok na bala. Kan harus kilipahan supaya ini sing nyurutin niya jama-jama. O lama pasar, mesti kuala dompet. Ngira nga doy, kan erok ka. Apalat kati na to nagikulit bala dari pasar kung natin ang ngira doy. Pasar lagi ni mangay na niya modala. Dipaham? Apalagi akhir lalu mangay. Apa kira-kira lalu irang di akhir dia? Coba be, dan ni macam pikir masa papasaran nulusing kana duit sementara akhirat nulus tuntutun lalu mangin na natin nulusing yang kenapa lagu era makanan nami nagisipakai na agaw baji kirilino naging ngirantong gaw baji mangir ya ria hera kuna pasar kung manay na ikalupay doy kakulo di amotir ya kung memang tira ja masalah aku lo juga motor ika pun akhirat nu salairan Tena tulog ko motor. Tena. Toh, jamaah. Ripopolo ay mininigan dem montoro lamange ripasarak galesong. Narapi ki bentang nakalupain ka na tena ng irandoy. Mulai ni sadar kita kuwerang e dompek ko. Tonto na ka biki pagandin ng kanaputer motor. Kembali na kanatong pagandin ng ngapay juga na kanani kalupay duwe ka napoterang kumain ka pagandin apalagi paojek na kananilang gandin ko muna tinunungiran doon kalubayar ya pasti motor bisa motor kapasar gila ni mangay ingka pun na terewat to salang ngirate mo koryoto tinayaban na awas atau apa yang tinawan Hah? Di atas blekan namanya mulai makoni bulet tak kondok-kondok mangiripat kuburang riolowang anu nawa-nawa mingkana opang kunjote na nakuirangi nampa pinaurangi ku kalupay ngirang sambayang kalupay ngirang amalak baji tidak mungkin numbangun naik angkot pergi pabule kang kana putar belakang ambangun mo na yung putar lagi ngatap-katap sa bulekan katena pa numbangun naik nampay pa kok giling nakripat lari pabule mat nung bulekan nautubi ko pa bulekan talo diri mata pinruang ko kaya kataw lagi bule ko nang bangun ko banyak lari paling bela parang patuat-tuat anak talas-talas jadi motor tena manik ulit motor yang menyatakan nenek itu tulus namanya tulus pergi tak pulang-pulang lagi tulus Bleka yang kini main kana kampung Bleka makanya hati-hati memang lagi sebelum tamat pasal dia memang may apalah ngeran jamaah pasal dia ya kan kan lagi sanginnya aja nilino kita malakan dulu malak di tangan re katanya nakala-kala nun rin ripopolo yung malak ka matangan re to di nga puna pangan re ang dyan nilino ka din tukut tuno tayo nungan puna lino na siapa pala nukaan re ka puna rompan re ka pangatira to puna sangin lino nuka malak ka to salamal lang apa nutujukan sibuk ka magika Amalan tili pematang pun nenek lampu na car depan tangan lampu dan lekana baca ramai. Lah nenek enjengan asas yang sing rupangku dari bawa lampu. Anu pacca mana mataku. Iya anu jai morawa tahu. Otak ko sini pacik